खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की द मॉर्निंग टॉक रेजिंग द वॉइस मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमकपो अहन ममक्तदा तराम नोक्सरी ngasi imphanda phongba tonga pause singi ahan balaimaida kari karama pauna mapungoina yawbage haibadu punna yengminasi ahan bada huyen lan pau malemna tamjiningai oiba mawongda ihau hausi amang ata thohan gumsi Manipur gi territorial integrity kairoi kahenabo honaraklavadi mang thana sigi haiba Chief Minister N Biren gi wafam center amadi NSN IM gi marakti yanakiba wafam sing November mari fawi manungda khangalu haiba kokomi gi wafam asina hwelam pau gi mapungoiba pau ori mathangda Sangai Express center na Manipur gi saktam ngangnaba honor kani thasai haiba Chief Minister N Biren gi wafam yana waron khangan gadabani haiba kokomi gi atopa akogi deadline pibagi wafam state ki thakda kumai fangthokre sintal lepa khongjang loisin khre haiba pawsina Sangai Express ki mapungoiba pawari mathangda Sanalipak integrity kain na silak labadi mang thana sibige Chief Minister gi wafam waro singda kari yauri bage haiba November mari fawda khangalu haiba kokomi gi wafam CAB nesona Rajbaban singda khongjang sanction gi dauri mahi loisang singda thamjiliba security force sing lokthok trabadi high court wakat kadori haiba pawsina Sanalipak ki mapungoiba paw ore mathangda narod gi thodang kokomina Manipur sakabu detect tawgi mongde tawhanjaning de Manipur gi ngangkhai sukai kairoi bar sakana kairak nabo thabak tawlabadi miyam mang thaduna sibige haiba Chief Minister N gi Biren gi wafam October 38 da loisin kiba Naga Santi gi warosin Kohima da pangthok kadoriba Hornbill Festival da Prime Minister lokthok labi yai haiba gi wafam atopa amadana mahiloi sangda paramilitary force sing thamjiliba asigi mayokta high court ta petition file tawrgani haiba satra organization gi wafam asina naron thodang gi mapungoiba paw ori mathangda lamjing Times State level Good Festival 2019 fangthokre isagi kanglu khakta khanbai wakan thadokla siaiba Governor Nazma Haptullah gi wafam 7 humdragani thoi suba DIPR de pangthokre DIPR full president department ama oinanaba sengat naba thorang tawri haiba IPR Minister Bisosit ki wafam ko tawduna fongle Manipur kaina naba thabak tawrolabadi miyam gi mang thana sijage haiba Chief Minister gi wafam asina Lamjing Times ki mapungoiba paw ore mathangda Iraipak media housing maning makha tamanduna magi aigi khaidana marik sumba paw miyamda yohonanabo honagadabni haiba IPR Minister Bisosiki court tawduna fongle Naga Santi wari gi warosinda kari yaurubege haibadu November mari fawbada lengang na miyamda khangangadabni haiba kokomi gi wafam asina Iraipak ki mapungi paw ore mathangda pongnafam Indo Nagagi Yanaki Wafam Singh November Mari Fawda Miam the Kangalu Territorial Integrity Kairoi Mang Thaduna Sibige N Biren Stakeholders Sing Tanagani Taze Haiba Deputy CM Y Joykumar gi Wafam Modina Naga Warasing gi Wafam December Thada Lautok Labi Yai Haibagi Atopa Pau gi Likun gi Pau Bapung ba Pau Media Haiba se independent body ama oina lehenba mathok tai haiba IPR Minister Bisosi gi Wafam asina Pongna Fange Bapung oiba Pau ore Aroibada Isel Express State level Cool Festival 2019 harauk tayang pangthok nakre Naga Ekot ki warosina Manipur gi integrity kainingai leite miyam na puning fathabi haiba Chief Minister gi khogi Cool Festival da phongdok ki wafam atopa amadana miyam na parks na section mifam sathaduna sintalepa khongjang loisin khre Naga Peace Accord kadi da warosin pur khibano haibadu November mari fawpung manung da khangalo haiba komi gi wafam asina koigi Isel Express ki mapung oiba paw ore ngasi imfanda phongba tonga ba pawse sing asigi mapung oiba paw sing amadi atai atopa paw khara khana nainana bagi da makai akoigi studio da lengsin dona lebiriba si koigi Kangleipak MEIRA ge Chief Editor WANGKHEMCHA SAMJAI ni tamobu anmokta da tanamna oksari tamo tonga pawse singi maruiba pawsing ta ekoi ayamana akogi kokomina deadline ama pire November mari fawmonung da akogi content sing si yanaki wafam si karino haibadu khangal haibu wafam ama leire Chief Minister na hairu wafam na yarima kai mokoi insurance fee grabanina akoina makata na kari tawningai ka sulaite tawdabu karigumba organization kharana detect tawra sapagi mong sidi yaning de haibi wafam leiri adubu atai atopa paw khana dringi mangoina na tamoda ahama thamjaningi basi kokomina November mari Chief Minister N Biren na kanagumba khagi detector satpagi thongji yahaning de haibi wafam si ahan bada ani si kamaina tuni yengba kitai
masih nih dapat ya bapak hom dia nangkumar. Jadi ada kiki bar sarkar macam nation IM dia kiki pistok sih, masih kiki solusi apa pura pahi jadi India ki people singa masuk kiki nur bayam masuk jam kau orang ngataran ngai bani. Aduh masih kiki pis kiki solusi shanti ki waru selesai pura ku matam jadi mana akhirnya karimata hai dia kiki sona ganda Manipur, Arunachal Pradesh, Assam masuk atas kita kiki terus jadi dia kiki karakter apa? Aku ni ethnic line dah kerja aku kita bukti teruk terus apa aja na lain ni. Lain betul masih si yang cahaya guni thui cuma aku waris sahaja si catar lumayan pura mangna waris apa apa pura kani hai na dum lain. Ada bu Manipur ni am dah aku lain jadi Manipur masih waris program betam dah Manipur dia aku apun bisaktam amasuk terus entry kita karakter rahi bagi mipai amal je ni. Cahaya ni aku ni khatam ni tu pamalibak amak oiba. India tin ki wari loi le hai ro ko adugum sida ko gi India tel matung da Manipur gi ngam khai ni chungba ri apro saktam kare kadra hai wi dam ta gi masa ge maram dam si shep to jana ba akoi Manipur lai ba naga kuki maitai pangan tawan ba ko gi kang ko gi lai ba ko gi kutha taruk tere se punna le min si sina naga gi lamni sina kuki gi lamni sina maitai gi lamni sina pangan gi lamni haibam lekte ba aduna pun bokse punna Manipur pun saktam si kai dana ba imam tu gi masani habi gi si punna le min dam dok me Manipur para me am de ko gi ko mina lusingi ba sia so me pun bokse to gi Manipur pum gi ne ba Manipur si kai ya roi naga gi waru chenjo production apa oi sunu ko so aduna sidani akoi gi ta ko ne le ni bise aida do ko na hang ba hang du do gi chume 22 years akoi chu na wari sanare wari sana bagi magu thengkhang wari sana bagi marak sida gan akoi 31st akoi October da lucian gre hare lucian gre adu go jikti moina nakan ani make khuyek ti pinedri adu go lucian bagi sida yam nuai ba bana lucian bagi sida akoi election IM gi akoi lucian ba akoi muibana harau taram na mana nuk tana khotara mai yamna mabung se makalam na Honorable akoi Prime Minister telephone tawdana si ai nuai jare akoi daga pis akoi solution lam lakuje masi nuai re mon lam jare adrege mo akoi kanogi Nagaland gi Chief Minister ko lefu rio asmar nuai na leire ba boy doi nuai re habi boy masina solution la pa bam di daga ge pura kani an hai ada akoi na khangning gi kanu da akoi lagaw khawraganda to upaganda ai mundara tharaganda phawroidra ai pasar mangadra mangoidra habige dumai tawdra kai ko gi janari bawarol sing adugi marak sida kari no an haiba sida ko Manipur miam dina khang ba ma sida ko lemun thopune ba are mo bar sarkar na ko gi karum ba ko gi puksel sengba oiba oragadi India so akoi India mun gale si akoi Nagaland so bar ki state amani Manipur state amani masa ngak tene ba adra bar sarkar na santi wari saba matam da kari matam Manipur kai na ba ari India kai na ba Nagaland kai to roi akoi na janir ba wari singa chidi sini habi su pa na tebin to yai ba du aburu ba tebin da adu waragadi bar sarkar ki puksel sengba open heart oiba ma magi patharang do koli ba ma state waragadi akoi pin gele Har pin bhi akoi Manipur ki mayam sidal lai ba mayam CSO mayam Manipur ki praja mayam je lai di kai tong ngi ki Manipur kai bi rong mo nai ri Manipur territory akoi intricity de kai pa yawa na ai ne he Punjab na naga inhabited area to be Nagaland haiba geta Nagaland apun yorom duri bra adu na traga akoi ki autonomy ki type ta akoi sona kan da akoi uhul da ma adagi akoi ki senapati da ama Chandian da ama tamilong da to kan da itiki line da khai do kan da to duri bra adu bukti akoi pamde haiba sida akoi Manipur miyam sina akoi yam adu gi damutani mayam na wakat mifam section mifam to bigunu haibani asi to gur haibane bo masidani akoi gi ai khajari bana Manipur miyam gi sentiment mairibak nungsiba India da pulagi India gi state oina lejining bagi mo tawri bo do adu da akoi gi India government gi honorable prime minister honorable akoi gi union home minister mayam pun mana Manipur people khan bi rakan isa nausa akoi to siri se lebak ki mapudi noini akona namna option na lai boiraga chu kari be yawde sini haibu do pam bi sin de puchen siam godo are amoro do mo yam nuna nuai ba amana yam thage daga honorable chief minister biren mari bak nusi ko mari bak nusi mai na mari bak people me am nusi do adure ai ju hena nusi ni akoi lenga akoi nusi ni ire bak thugan de ba are ma haina center ki prime minister union home minister am pun mangna kari himbata akoi sira kai ba haiba bi yawde adubu
warusan jige akhoi gi sain tong ji mong akhoi masigi warusan purok matamda akhoi gi Arunachal Pradesh Assam Manipur gi akhoi gi moi government sing pai ba du dro state hotar sing mayam sing je mu gi apam pam da pun mak se akhoi gi nainadana khotana ma se akhoi lok thuk pa to roi aduna matam ngai biu bar sakar thajab thambiu katpeden su full kalchen ta dei haibani honorable chief minister haisina arida singi matang gi da haisina adagi so da kanda kokomi ra kaina haiba mayam pun Manipur da haina ai haji gi do kari gi damak tano mana amana khoi gi yana ba loire yum sa ba loire sak thong ba loire am to loire aduga loi loire kana kai ngai gi do haibi do aduna bar sakar ga seng ba puchel seng ba du akhoi gi hataki November gi tang mari bhau gi mrung da putho kana Manipur mi am thambiu sisu yai magi democracy ni ari akhoi gi magi people lesna pa ma pun mak do magi lengak ma puna pun mak do su sa hana to su yai sisu ari mo onar sim ja haina nui gi du di akhoi detect to buni akhoi da onar sim sa ai thaja da bani council of minister akhoi thaja da bani ko do tabuk che aduga bar sarkar jo thaja da bani adu hangwalle adu mana detect to ro sakada ba sarkar du akhoi nati hai bani aduna masina akhoi gi sarkar amasung akhoi gi CSO sigi marakta akhoi gi kara confront mungda ba magumba amal lei garigi simisa ya phajaw hai ai lebak musiba biren si lebak musibani ai khabar dagi horpani jani jamdagi ha ai horpani si tor horpani ai lebak musina Manipur ga from saktam kai ga da ba tai uragadi nui mang tharaga ai han siduk bige hai nang good festival lak ko tamna pomi jan hangri yam sentiment oina mari leiba ko tawat kokomi na thame wa pham se maroina akhoi ge warusin si moi purakhreba kari content lege dudi mayam na khangandre kai gumba tonga ba source kai da haiba wa pham si haiba akhoi gi keno si warusin gi tangka ki laukthok pa se masigi laukthok pa khuyek pinaba si kai gumba khara dana source khara dana mo akhoi gi December tha da Nagaland pangthok da Hornbill Festival Prime Minister laukthok pa yai haiba khara madana extend tor pa yai haiba adumaina sumai anchin da to ana chukang khangda da public domain da natagana kai gumba state saka da khangan ma leitana haiba posi sum matam khara namsin basna Manipur public da achoba charang na ba makak thok da kokomina haiba deadline se kumar akhoi takpir yam chume ba naga peace process ki pasi wari sana bi akhoi na chahi ke ya no khoi na akhoi Manipur mayam se ko leita da na hypertension na anxiety tension na wang na akhoi oi lai kam kui ragi ba si akhoi Manipur people su khan ba ta ba ne ba kokomi na hari si kokomi si jo yam democratic line sa hil ni aksi si so ba angau da na te na public property adagi akhoi gi government property ko thuai no mang ba am da na te government property akhoi property ne ba akhoi loi lai ne ba adu de bhar sarkar na haire akhoi gi moi jana hare hana haire ba akhoi content do karam 1 2 3 ka ne jana ba kai yauri no ba khang ne ba par khadi haju chi ba loi de adu phya de akhoi ge masi di haido khiroi satra mayam kauraga sira akhoi ne khole ba si yeng sira kai ye apen pen do yaw ga yeng haido ke hare par khadi loi de ba chi khot ba loi de ba haido piro fa second ta ba yeng jira ge hare ba adu mo par khagi loi ba akhoi ge examiner controller mayam raina par khadi loi re adu haido khiroi akhoi na par khagi haido ba si khori mayam ning je sai da akhoi gi satra sing na mark pi ba da lan ba chum pen do yaw mo yeng gi ni hai ba gi mo ma gi amada la e ba gi hai ba sini ba ri so ai ani sir lak nei ani lu chum nei aman hai da akhoi thajau akhoi noi mang da to roi so da hai ri kai no bo to loi bo oi ga di people da khagan ba ya da ba kai gi no bar sakar pu thambiu sini ba adu da bo akhoi sim minister la ina ma so si bar sakar gi makha da ri state amagi sim minister ni na bar sakar gi buching buching hayo thajabiu moi bok thadra ga dinwa da detect to chat la gi di ai ya roi aduna lebak da ai ha situ ge mayam me ai na lebak gi da mong da magin thara ha sibi gi no ko ki lebak do hinga da bani sim minister lebak da ta siba ya de hinga da bani bukchen tingna akhoi den ting biri ba se mom ting biri ba sim minister na mo ko so akhoi ga no da ai gi di lebak miyam na hai ra bani aduna tang mari bo manung sida public domain da thambi ro hai bi sini ani sida sim minister su yam na mare ba ngi su miyam ne ba aduna public domain da thambi ro si yauri do ai gi di ai se ai gi hangang kendra na ari MLA mayam si ma be kendra mayam na miyam mi de na thadra bo thadra karak kibni miyam gi kholaw se isor kholaw ni aduna ai di miyam gi kholaw se ai khang mangamdre aduna ai busu nusi bire ga di honorable prime minister Narendra Modi Amit Shah ji
matang sida da mo uski waroi singi contents moi yasana gre yasana matung da khuyek ti pinadri official in lauthok tabagi wafam si de karigumba December fawba sum namdadana prime minister lauthok pasi ngaidan leita gadi ekhoi gi oibo wafam si hauji fawda ekhoi sumaina makoi gi lauthok pasi ngaidan leidori raiba tu potuni ai hajari am too much yam heman gre ko ji akoi anxiety ko bp hypertension lui re ko ya to thema na ha Nagaland ki horan besi December tang wan de na 10 days kan cha tha gi ko adu da adu khudon gip oina prime minister na le nga kan da lauthok ki ne haiba mu lai re adu hu ja ko na an sin da pangai hai ru ko so samjai na bo ko na adu na ko gi tonga san tu i adu tawni adu pini hai kan da government na ko kati chaptana tawdu ngai lei ri ba aduna ai su ai da khangu wa do ai pa hai ning de ba hai da ki samjai ko bang thawra na hai do kai non hai do ri ba ako ju fa da ju sai kun sa ma kai me hen da ako ju taw la ni na ada government ki pukjel se mo seng de bu su ako ju khang ye ba ada pa sakal ki pukjel cheng khang ye ba adu Manipur people sing bu thengda December bong lagna sahi kya lagna hi do no bai di asem du di hai do piro chile aduga maribak nusiba akoi gi honorable chief beriana sakseri ba punubak se bar sakan ubi de ganda akoi gi honorable chief beriana sakseri ba se ubi de kana mana par domain na moina tang mari thambiu hai jo adu su yai ba kai te ba beri da honorable chief beriana ni ngai di akoi gi man ba pi pa ni se so me Manipur lak mi kun ni pa jana mong ni ngai taw da ba mong na taw de bu kana na taw de no ri wo da taw de bra akoi gi wash benga ge akoi gi mamta beri da akoi taw do ri bra muida besojul hoy adegi honorable biral hoy deputy cm hoy council minister akoi mi hompu da adegi mla akoi honorable akoi mp mari ra sabha lok sagai dei bese muida akoi tawdra kana tawdu no mi muise akoi lebang ga u lo me ka lebang semo sik tawdu mo jogen thari re ba aduna hokdona nga saba jing waraga nga sum jing mi phimdo lebi wadu na te ba dra honorable minister sakseri ba songjeri ba mari ba ki tawda frontren songchel ga aya sidoke 타저뷰 하려 보는 박세 다른 분이 그렇게 인포메이션으로 작hol에 소셜 미디어 작hol에나 핵도 뭐가 프라이미스나 공따라마니 아메샤나 공따라마니 따비를 간다 오늘 버스 미스터기 아와 버세 마리박 농시바 마리박 바자면 닝아이제 버시 떠로가도 탐비우 하이버네바 그리고 오늘 버스 미스터나 아이 시도께 가해제 시조 몸도 야 범례 마이 세디멘제 시 요래나 아고기 프라이미스터나 가이나 떠로가디 땅머리 탐고 야리니 아도 뭐직디 아이나 간자버디 detect tawrga chali satte kokomi na tawi hairagasu koi gi simesana apin phariam tawragasu kokomi habese moina lebak miyam he chingu pudung nati lebak miyam yau kokomi le ya pote ba ado lebak miyam punu bukina kokomi da loina support tawre ba ado kokomi na sangsilak bang si degi hauna mas pada Manipur gi lusi loya kudemuta section me phambiro na haire section me phamma matamda kokomi na erat thal afu matamda hekda ari ba koi thonaro ni putoga topiro sira sektar khudemo thabak toreba riso thoba okto thoba thang te loi tome purumak chi jo era loi lebiro se Manipur miyang jo haiba ma leirebo aduna di masigi hujik ori ban Manipur gi miyang gi ori ban se ma yam luba mani ko yam luba me di mari ba musi jaba mari ba kanagi jamakta adagi honorable chief minister fivang study koi gi center government amasung state government na lairiba warois nasti athubada tangai fadan loisan bagi tangai fadan lei kai gi do hakanda yam matam sang na sahi kun gi mathakta koi gi iramdam si warak pagal loina na khangba ngam bagi koi gi pangkhai gi wang da lalak pani na warois nasti athuba matam da purak tuna kari karamba pota yasan ne kibano habadu miyam da khangan bagi tangai fadaba lei haibadu ni tamon thambiri basi yam noi sei tamo makata ba khoi gi atopa pau khana digi mangoina na aten ba break amtang losage aten ba break ki matung da DIPR gi 71 suba foundation day pangthokre loina na tonga tonga khoi gi college ahum khakta Indian army gi thamjan ba asina education da akai ba pire have wafam se amuk nei sage aten ba break amtang losage
Hey Lola, nang phone yaw bra? Yaw eh. Lamjing ba kep kau ne? Apang? Ay kau tu le. Manipur ya han 24/7 service oiriba lamjing ba kep service namyam gi seva tawjari. Manipur की district सिंग अमदी मपाल लम सिंग लोइना लुहोंबा अमदी अतै थौदोक सिंग गिसु डिस्काउंट पिजरी निंगोल चाकौबगी दमक अखन्नबा आवर पैकेज डिस्काउंट पिजरी ngasimak book tawbiu hena akupa marol gi damak lamjing ba cab service nagamapal rims road near Nityananda temple. ब्रेक के मतुंगदा अमुकाना तराम नोक्सरी तम मखताना सथरिबा वारोइसिन लांगनब असिगा मरी लेनना स्टेट असिदा थोनिंगदब थौदोक्सिंग हाइबा तारे थोक्तनबगिदमक्ता सेंटर गवर्नमेंटना अखोगी मणिपुरदा तोंगा तोंगा पैरामिलिटरी फोर्स मयाम बटालियन मयाम थाजलक्तना हौजिक्सी लमदमसिदा शांति काइदनबगिदमक्ता चेक्सिन थौरांग लौकली मरा असिदा कोई देशा मसुंग एम्स ना थमी वाफम सी मणिपुर की कॉलेज अहुम हाइबा तारे एमबी कॉलेज डेंग कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लोइनना मॉडर्न कॉलेज दा इंडियन आर्मी की पैरामिलिटरी फोर्स बटालियन मयाम थमजले मसेन एजुकेशन दा काइबम पोरकले हाइबगी वाफम असी मसे हाई कोर्ट दा मोय फाइल तौरगने हाइब वाफम मका नांगी पाउगी मिफम दा फोंदोखरे लेनरिबा अनिसी कमाइने यंबे खितंग हाइबे नबकुमार अखोई नजबे याम चुमे अखोई मणिपुर लेबा अखोई महिरु सिंग लुप सिंग लखुट लेबा अखोई से मसे आइदी यामना मतंग साइ अदुग नियम चुमे हाइना आई लौजगे हुजिक यिंबियु हुजिक मणिपुर गे अखोई मी लाख कुनि पांच लेरे लेबसिगी मतम जिदा अखोई हुजा अखोई मणिपुर गे लेबा अखोई सिदा मणिपुर स्टेट पुलिस फोर्स अदि पैरामिलिटरी फोर्स सेंट्रल फोर्स लेजे अखोई मसिदा लाख अमगी मथक हेना लेरे अखोना तो मतम दगो अदबो लॉ एंड ऑर्डर की पुनसी लन थुम पाइबसे सिंसोई सोदना अखोई मनपुर सरकार की तौदे मथौ अमनी होय मियाम की मार्च होब इहो अम लाप मतमसिदा करम्बा ह्यूज एंटर क्राइ थोक्तना इंग 2001 की अखोई विदाउट टेरिटरी लिमिट एंड हाई लौथोखिबु मुतुमदा अखोई कनो असेंबली सेक्रेटरी अखोई मई चाखिबा अदे अखोई स्पीकर बाबू मयामना मिमांगना पुरो अखोई असेंदन कनगिबा मियोय ट्राइन बान अखोई थवाई थागिबा चौबो मयाम इहो अम लापसिदगी करो हुजिक्ति सोशल मीडिया के लिए वायरल सखीदना करुमक तौदना इरांग खरोक्तना लन थुम मयाम से मांगिदरा हाइबीदमुक्ता तौदना अखोई ngakshenबगी थबक लखोटपनेना सरकार हायबा चुम्मी अदबो हुजिक्सिदा मणिपुर ओइरिबसिदि मणिपुर सिदा मोगी यूरोपियन खोंजलक्तना अरे पैरामिलिटरी फोर्स कंपनी अखोई 33 अखोई इफाम जिरा बलंबिदगी पुसलक्ता लेबसिन मणिपुर से अतुम अदे लेरे चेगी मतक्ता एजुकेशन सेक्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मही लेसन तमजरब अखोई सिंग अखोई सिक्योरिटी सिंग थंबा यादे खोपा यादे हैबसे अखोई सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर अमनसो अखोई 20 अखोई तेल की सेप्टेम्बर दा अम लेगेबा रूलिंग अम लेगरे मसे कोर्ट की ऑर्डर से अखोई वांग्रबा इंडिया की ओबा सी एपेक्स कोर्ट सिना लाइबसे अखोई चकदमनेबा अदबो पुनमक्से तोनबा थमजिन लेरे सी अखोना हारगजो सरकार ने साउदुनिको सी थलेबा मतमदिगी मैम की पुनिंग जा अखोई फिया साइको सिस्टम ये लेरेबा करिगिनो है बिहार है नेशनल की रंग कनग्रबा निमित खुटिंग किडनैप तौरबा मी फारिबा तौरिबा लेबसिदि मोयना जदि मसिदि अखोई मी अमगा अखोई सिक्योरिटी पर्सन सहुमगा पानयेबा मणिपुरदि मी अमगा सिक्योरिटी पर्सन अखोई आईटी गा पानयेबा से हुजिक लाइसिग येंगदि अदो मणिपुर की पेपर मैम सिदा याम लाइता अखोई लॉ एंड ऑर्डर से खंगदबा याम हेक्ते जेखाई थिगाइबा नेशनल प्रॉपर्टी द करिनो स्टेट प्रॉपर्टी अदगी काना खंगदबगी वो उंदल लइबगी नते मदु जी मणिपुर सो मारे बाग नुसी मारे बाग लंतुम अब महनिंदेबा हेक लागा मई थादा थुगाइदो बदन नतेबा अदुना भारत सरकार ना अखोई मणिपुर बु नुसीबी हाइबचे थमोय सेंगन नुसीरगदी करिबा लइप्रेंग हुगदी सिक्योरिटी पर्सन थोमजल अरो एरोप्लेन सु पायरो सुखोई प्लेन सु ताररो सिदा लेरो नुसीबदी ngak isa warak pa hebse sai warak pa ngak ta sunate sai warak ta papa mana phajana sini haragadi masala ju tethagani agi pa bu mana thajagni go de na amai bar sarkar na singna leitara gadi kari security person mayam akogi state force mayam ma adagi central force ba lakto kari gi no kari damukta laik tamham debu akogi kem uthokpa yabra akoi ju betan philla war kana di akoi declare ho khar ge ba ano war la hokta ma pham da war gi phana lokolpa mayam puna ba su se याम नुवाइते अदरा मणिपुर लेरबा ह्यूमन राइट डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन मैं कोन मसुला हाइबनी कई पेपर दो तोबिगनो गवर्नमेंट तोबिगनो गवर्नमेंट की पुजेन सेंगा अदगी इंडिया गवर्नमेंट पुजे सेंगा दी
security personnel amat sira laktana ne chumala leiraga dum luchin ba yaba mahi loisang sing hida thambai mauta to ba mafam ya mala mahi loisang sing hida ko ai ni sarkar la law sidi Rada Sam, honorable akan sorry, aku ingin itu minister, abang ibu bigi macam tu ex minister ibu macam tu, sekarang macam dah itu sektor sensitif, prison, kita beri, mak peramada tu mitra tu ngam tu jurut, lu lagi tu no, sedikit mahir tahu je, hari raga, lu angang sing thola kan, apa umi lepak tu urut ni mah, ada na, tambam lagi hari raga macam kerja gini hari raga no, migi suci sulah hok tu tambam macam kaya apa ko, macam aku itu yang ngang kan, ai nang ngang apa ngang sang ni mah, aku nak hari je. Sarkar atau hunungba, miang na pam daba, uri kata ba, uri itu miang gi shanti raksa ngang na bagi hai dana pura iba la iba, aku gi paramilitary forcing si tangai fadana lay tapi ada hai raga su school college sing da thambagi mokta atau bang form da thambagi tangai fada betul lay. Adu tahu view, aku gi miang na hai bese, mahiru job se hai bese view, adu ga Manipur se la thokte, betul fil nate. Aduh kan memang pun bagi angang hawal pada arang mat turang memang urang angang memang kain nung khal lebo oh aku lebak sibo aku gi sibo tempo ku sisa lebak ni memang ibu nak kan ba aku gi singgi siam ba aku gi lebak amni lebak sibo tamu marak sida ko aku gi hypet singa manarap tong na aku gi antaki ku sin November tha sida tangai fadana aku gi parliament mi fam sin nongjo mi fam sathar bi ya hebagi achoba signal ma leiri marak sida nesona aku gi di yamna section ba haibatare CAB की वाफम से प्रोजेक्ट से लेखाई तादिंग मरक सिदा IM का भारत सरकार की मरक असिदा अखोई की मणिपुर की फिल्म से कमायना लेगदगे न खांगदिंग मरक सिदा अखोई की येलो मी ngaksan नबगे तोंगानबा आइन लो सु लेत्रिंगे मरक सिदा CAB की वाफम से ने सोना पुसलक तो न होजिति सेक्शन फिरअप हाइबे तारे मरोइना नो एंटम की वैबा की पार्लियामेंट मफम सिदा CAB पुथोरकदौरे मरम अदुना राज भवन सिंह खोंजन संसंगदौरे है वाफम को लेरी मतंग से कमाई ngasi nagwar ai han oini ake notice akoi student akoi gi organization gi akoi gi Guwahati da mifam phangi buse adu secretary Manipur masani akoi gi Sinam Prakash masama participate tawribni ai maga over telephone wari sajai adu more wari lawo kupa hai akoi gi NRC update tawna ba Manipura akoi gi ILP san hanaba ko adagi akoi gi sida lakpis akoi gi Kepse kugi notice ta kagi bicara bayar wahina notice polmak se kugi iho hau bagi kongjan sangkil lagi ni hai masih hai ai paper so ina du report tau je adu loina parliament da achigi kugi akan ba achigi sida chu pass tau hiba ya bagi amal lakpa ya ba amal leire aduna Raj Bhavan hai kugi governor hai masih state ki head of state ni adu ma se kugi state ki achu agent lama ne ba mana sarkar kai dori hai masih report tau duri ne ba aduna Manipur mi amna si pamde ke si pamde hai bi nu uski pajamana pamde hai bese governor sida koi gi man padana bagi center ke jelo irba hero bese oja khangal laganda madugi impact tu koi gi sona parliament da bar sagar pi ne bi to bune ba aduna ne sona sangchel irba khongjanga se moi loi saturday tungi future generation moi udrabni moi urangone kf sena citizen amendment bill je se kari kai ba awang pulom na kai ba kai da ba do thoroli moi na itu jet khana raganda torpo rongone ar satra sing torpo je satra bahi tabi bangang sing je MA adik BMA ngaktani adra moju pang to go tok silaganda ekta bhar sakan torpo kudim akori soa yaro hai bi watu uiru moi adu ki minute di minute tu mun khana raga thabuk to mali aduna nisogi khongjang se masi akoi gi bhar sakan ubi gadabni aduna pamdre hariba khoi gi kep se masi notice stand si khoi gi si chana handara ba hai si jo ai khana ningi miana pamda ba hai di yam pamdabni charing ja binjang yam pamdabni aregi akoi gi nusi da minister pamdabni aregi akoi gi saja song phajada ba MLA pamdabni aregi amada pamdabni miana pamda ba hai si adra kep sina ka yam jam sathi la ka de ka du de hai bodo akoi ne sona bam phajana ne ram gani moi legal advisor leire moi tax bam torogana sini hai bodo adu le ngone adu masi akoi bar sakar akoi khanbi gadabni adu tamma tamse losalak pagal loina na yam ten tak na haiba tare ko ngarang si DIPI gis humdrama thoisuba foundation day pangthokre IPR minister akoi ti thongam bisosina akoi leiriba district taraga tarukta information center amam hangbagi magi infrastructure mayam sengot na bagi wafam ka phongdok ki ba leire aduga mathau masak khangba akoi gi pawmising da ikai khomna bu utpagi thorong khos pangthokre loisalak pasida hujik DIPI gi oiba infrastructure fagalanani adegi district taraga tarukta magi daka leba
staff sing thamagani na have wafam si kamani Nabakumar ngarang ai khar sang ngang mani adu si matang de ko information na public relation ko mase akoi gi sarkar si I population ni mana mapang kalaba tam sarkar na pakile ba sako thorangi thabuk mayam puram bak se through media da torokanda lo khagan doni adu public relation si mana phala kan apa gamana governance adu uduri ni adu manipur government na je bok sabite bon bapuk kongom pathok ko GIPR se ka khu ma thamba chamani moksa ko na khang padigi si minister gi nakan halo bokong nakan da ka khu da thamami adu gi ngasi bawda mana si major department oni na la ko le me puna mag se loina lawri ngasi bo thab ona tawde district hujik di ta thuk sur matro district hanagi mapal na le go la gi matam du ne district khudi magda DIPR gi DI office hangmangam de karim ta tawbungam de hangmangam de staff wali phasa wali information technology tu khamteng sakot laba government sidol leiba mayam sidi leisi matamida madu gi kana ba se akhoi kanu sila khoi gi government government khangde ko adu hujik DIPR gi director or MSS officer uri je yan motho bosa khangmani de magi mananganda department ahum puri ba department se me gi khoi gi kanu panchayati raj oiri amas oiri ba adra department thambira kana mai tawja ba motho si tawbu se thamde ba ko aduna masida ko gi DIPR city adu ko namthadana thamaga dum chakhairaga thamaga leibugi amad lei aduna ma information technology chakholi ba koli pida government khangde adu ga DIPR gi minister waraga di akoi namda pisan boina phale ba mi gi information pai ba ji jam gat amada man to mem juna information mati cha hok chei ba ko adu ngarang akoi yam dynamic oi ba information minister akoi gi bisu jar haido thap oina pangthok pu oisru adu natraga di pangana ngang oiraga di tahan ngi adu amurom da ai wan ba thamjage matam di je ja amarom da sai bisu jar na yam phajawa mai oina akoi gi egara media hai body he independent oina thamgodam ni media sira akoi gi crush chakhaira ganda si tawnu hai gi man ba lei han hai adu kanan hai no sarkar ma sabona media da chakhairi ra atupati kai ro bana kanan hai dreba to bui di manipur media se yamna wana to ro bari na idu ibia de adu ngam bia de adu to bia de na kin khagen ba mayama adagi amokso government gi nakal dagi di yang ngang ba media adu ni adu to adu madu to gudam ni kin ba ade thema no bo film ni ko manipur sa thar amne adu akoi honorable minister IPR phungdu do independent body on thabak to da media sida akoi gi to hungadam ne ke yam atha yam lei aduda media dura akoi gi namdhari ba tahundri be sarkar na mapandagi akoi karamba akoi gi foreign body ke changa tawribra haibududi adugi pakhongdudi IPR minister phungbiram dre adum daga phungbiram magadi gat leiba media ra nari lena do sandam thable do takpi ramodi resource si ai samona akoi myam puna mana kona lei plan hu pi ra ganda nang ji gat leiba minister ne media bu nusiba media gi manung tamba tahungadem ni freedom of press freedom of expression democracy ki for state ga hebdo nang padana magun tae gan haiga do deba ado ma pakhong changa thambira me pakhong chandigeno pakhong phongbiu ai masida ai hatabjagi yamangase ngasi nomage ayukta phongba tongan ba pause singi ahan mulai mai de yauri ba pausing asigi matang da tamoge ba wakalon khara phongdok piramba ngangphai litana thagatcha ba phongdok sari ngasi go inadi TOMTV ge the morning talk raising the voice meng tabiri ba kwai punamakpo amuka na khurumjari